Brother Ambrose, Ambassador. Mukamana w'embabazi niwaturwanira kube kituri tatano w'amani niwarwanira entaro zanje niwe ebikumaramana tuje kiramani twabe manzi rugamba ebikutinisa biturabizeho gukwaka twabisimbura mama ebikwita abanda bitugurikize tukiriyo nituhimbiza nkwasa tumusime Mukamana w'embabazi ashemerire kusimwa tumusime Mama, tumusime, tumusime, byo kutangaza, tumusime, tumusime, byo kutangaza. Unkwishuka kurugo mu bwana bwanje ebindabire mu kuyikanera izoba ekinyambire tiyabo kugira ngo nyina mani nembabazize niwe tera yakashane nyimokoko orebe byorabire muhati wabipimo karebo kubikwingana nibinji munonga ebikukango birabire mu ebikutinisa bikwizireho konga Mukama yakubera mwesigwa byono birabire mu iyo shangane biriyo nibyija utakabitina warwanire bwa bundi na hati ya cari hose bona ija kurwana tumusime Yesu nawe mbabazi yakoze bikuru tumusime Yesu nawe mbabazi yakoze mama tumusime Yesu nawe mbabazi yakoze bikuru tumusime Yesu nawe mbabazi yakoze byo kutangaza tumusime Yesu nawe mbabazi yakoze bikuru tumusime Yesu nawe mbabazi yakoze byo kutangaza Mama, tumusime, Yesu nawe mbabazi yakoze bikuru, tumusime, Yesu nawe mbabazi yakoze byo kutangaza, tumusime, Yesu nawe mbabazi yakoze bikuru, tumusime, Yesu nawe mbabazi yakoze byo kutangaza. Amasiko mingi gakaretera Daneri yarugo mukina cyentare iwe gira amasike byo kuraba mu binkentare noza kubirugamu ihine mbere ripamanenti Mukama yabakiri hacakora uri imbere yo kurabamu no bujuruzi bwawe abana bizirahira hanyanja bakaba batinire faraho konka Mukama kabayine purani eyo kutema muhanda bakambuka niwe byo byatinire Mukama yine purani yabyo orunako raragorora mukono gwe oryabironda bibure nowe mbabazi abamwesi kataka bashwaza tumusime burikire akuba niwe cyo kugarukwa mu tumusime Yesu nawe mbabazi yakoze bikuru tumusime Yesu nawe mbabazi yakoze mama tumusime Yesu nawe mbabazi yakoze bikuru tumusime Yesu nawe mbabazi yakoze byo kutangaza tumusime Yesu nawe mbabazi yakoze bikuru tumusime Yesu nawe mbabazi yakoze byo kutangaza